mwene nakale pamwe nave etumwalaka muvalo mwapu wavakriste kauna omepo etomeno laashi ounyoni ulimo ulunde no ihautila Kalunga omolwaashi omuvalo muwapu wovanhu avaveli ufana nedina la Kalunga avaveli ufana ovakriste oveli ihavatila Kalunga veli natango moulunde inavafinda ulunde nokavena oimati yelidilululo shaashi kavena omepo ihapuki ya Kalunga inavashiiva eeng'ono domepo ihapuki nomolwashike vapumbwa omepo ihapuki. Omepo ihapuki oyo ayike haitukwatakanitha na Jesus yo tayitu eta tulonge mu Kristus. Ngenge katuna omepo ihapuki muse tse otuli twatetwako ku Kristus no itatu dulu okulongelasha Kristus, itatu dulu okwiimika oyiimati. Eshi osheetithwa oluhodi ovaitaveli ovakriste vahapu kavena omepo ihapuki oveli vatetwako ku Kristus. Satana okuli tevambembeleke vaitavele kutya ovahupithwa. Mokuyenako nasha kwavo nomoulayi oveli vaninga epinganepo lomepo ihapuki. Ovaudifi vavo, vaprofeti vavo, vafitangeleka vavo, ovalongi eengeleka nomatoloko mbiibeli avo okuli apinganapo omepo ihapuki meenkalamwenyo davo. Vaitavela oipupulu kutya ovapumbwa ongeleka, etoloko mbiibeli, omuudifi, omuprofeti, omufitangeleka opo vakale vakwatakanithwa na Kristus. Inopumbwa ukale wakwatakanithwa na Jesus kaume, owapumbwa omepo ihapuki fye ohatu kwatakanithwa ku Kristus komepo ihapuki. Ngenge atutale eshi omwene wetu etuudanekela okututwala moshili aishe, inetuudanekela nande ovanhu ovakwetu, inetuudanekela ongeleka yonumba ile omuudifi wonumba ile omuprofeti wonumba etutwale moshili aishe. Inetuudanekela nokuli nande omesho okulesha tudule okumona eendada, okwetuudanekela ashike omepo ihapuki yaye. Okwati itetufiipo efiye, nge ayi ku tate otetutumine omupopili omuyekeleki outeketulonga aishe inatuyishiiva nokutuhololela aishe inatuyimona nokututwala moshili aishe. Omwene wetu okwadenga omufindo nkene tuna okwiindila nelitulemo nelinehekelo ku tate etupe omepo ihapuki yaye. Jesus okwati olyelyo omunye enomona temwiindile oshi ndele temupe eyoka, ilo tape omona emanya ngeye eli emwiindila omungome. Okwapupya eyi neudeko letu tukwashilipalekwe numbi tate wetu womeulu tayandje oshali shomepo ihapuki yaye waava tave mwiindile nelitulemo nonelinehekelo. Osheshi opuna ovaitaveli vamwe ava vaindila vapewa omepo ihapuki naashi tate anyamukola omailikano avo omepo ihapuki eshi yauvela okupopya navo meni lavo tayi valongo molwa omauluvi avo akaka. Ohava dilaadila kutya ondeemoni naasho osho nee avakelele omepo ihapuki eyi veli vaindila
apewe. Vokavena elinekelo kutya Kalunga ite vatumine ondemoni ponele omepo yapuki oveli vaindila. Na vaitavela enjogodo mwene Yesusa. Eitavelo lavo mukalunga olina omalimbililo. Eshi shili vali sheetifo luodi ovanhu vapu avelitshi ovakriste kavena apa vaindilile fiyo vapewe omepo yapuki. Na vaveli veshininga ina vaindila nelitulemo lawana, sho osho ne ina veipewa. Nokuuda ewi kewi la Yesusa. Ina vashiiva ondaka ya Yesusa, omwene Yesusa wapopi nafye okupitila omepo yapuki. Endafano letu naye olili omepo yapuki. Vakriste vapu oveli vaputudilwa mouyelele moipupulu, noveli valongwa oipupulu kutya ovapumbwa okukala tava pwilikine kohalutali komuudishi wontumba, omuprofeti ile okulesha eembibeli davo, okulya kounona wawo fiyo koukulupe. Naasho omukalo Yesusa eli apopi nase. Nongoshijemo avafi ina vashiiva ewi la Yesusa. Avafi veena ekwatathano na Yesusa. Apa omwene Yesusa tapopi meukililo nakeshe gumwe omuvo. Avafi veena ekwatathano na Yesusa nohavayi mekano, shaashi ohavalongifa ethimbo lokukalamwenyo kwavo akushe vatetwako kondjo yomwenyo, oyeli omuyandji womwenyo Yesusa Kristusa. Jamo moipupulu kaume ndele tolitukumuna uukolwe woye. Tse ava tuna ekwatathano na Yesusa ohatuudu ku Yesusa meukililo, ohatu kwatakanithwa nomepo yetu meukililo okupitila momepo yapuki yaye. Inokala omuyenakonasha, inda ku tate meilikano ndele tumoilikana nokwalikanenena ekupe omepo yapuki yaye. No inomwena fiyo atilile omepo yapuki yaye moove. Inosholola osheshi eilikano latya ngawo olo ekondjo pokati kesho nomwenyo. Ninga omalunduluko apumbiwa, osheshi omepo yapuki ihayi kala moshikwatelwa shina edilo nekako. Omepo yapuki yaKalunga ihayi kala pamwe noulunde. Tete owuna okutula eumbo loye melandulathano. Omutima woye ouli tuu wakwatakanithwa ku Kristusa kaume? Owatililwa tuu omepo yaKalunga? Ohopwilikine tuu kewi la Yesusa okupitila momepo yapuki? Ile owuli watetwako, owuli wateelela okusa inoshiiva ewi la Yesusa? Omwene nekuyambeke.